Ke tau walatala ke pūli e pōnei, ko liu mafuta hake e tau numela tangata he motu ni ko mou ai ki he ngangau ko visi hango fulumahiva. Ko uatua e matakau olofu Apollo he motu ki he taha whetokolahi he motu naa ko Australia. Moe kua tālanga e he whakatuwhono i taha tuhi waka i he motu ni whakahingoa ai koe National Digital Strategy. Whalawhalai atu ko Esta Pavihi me tau walatala tutupu BCN News ke lata e mui pūli i he pōnei. Whakamua ko liu mafuta hake tau numela tangata he motu ni ko maua ki he ngangau ko visi hong fulumahiva e tam ngaho nei. Koe maame hea hui ni awhi, koe numela ia koe ua fulumalima e tangata ko pikisia. Moe mailonga fōke whahinga hoa malolo sino, ko tokolonga fōke e lau tolu koe tau whānau. Mana koe whahinga hoa malolo sino ke liu whakamanatu ki he tau tangata he motu, ki he tau hata kianga ke pui pui a koe moe hawa mga whawa, moe motu mai he ngangau nei. Pe he fōki e takitaki he whahe pui pui ngangau ko Griselda Mokoia, a mana ki a lau tolu ke kisia fōki e tau numela ko malikisi hake. Tane e tu walatala ia. Ko tūtala ia BCN News mo e takitaki he whahinga hoa pui pui ngangau, he whahe ngahua maloro tino ko Griselda Mokoia i Neafi, ke tau kakano ni kua liu malikisi hake e tau numela he tau tangata he motu ko moa ki he ngangau ko visi ki he mga honei. Lima he ue whaetapu ka mole, ni kamata liu whai, matakainanga tō he motu hane ko moa, liu moa fuki he ngangau ko visi. Tū mau ngai ni e tau whakahaloanga pui pui e tō tūnga ni moe he puhala. Ka kai mga honei, kia lo tōlu ni kua moa e tō whakamolianga ke ngangau, koe lima e aho hake oki oki, ke nonofu pui pui ke halo tōlu tō lotu kaina. Ka koe ko lo tōlu ni nonofu au loa, me tangata ni kua whai whakamolianga, koe matutaki ni tō sivianga halo tōlu ke katoa e lima e aho. Koe whauru pui pui anga ia ka halo tōlu he mga honei. Tokolonga ke he mga honei, ke he taumamatua, ka ke hoko mai ke ha honei, kua pikisia foki te ka hae tō whānau. So ke tō manatu tō hā he mga honei ke he taha tau seanga ka he aonga tō whānau kiki, ke he whaetapu ka maori, haka haki whakatoste ka hae tō numela, ke ha honei ke he tō whānau. Ke kua lata tō he mga honei ka hae ke tau tō sivianga halo tūrosia. Ka koe anoanoanga foki, koe lohi ni ke lo tōnu ngā hua ke tō wharekai, ke he whahi tari whenonga, pihi e tō kisianga ke he mga honei. Pela hau mai fōki Griselda Mokoia, kua kisia fōki lau tōlu he tau tangata ni maua he ngangau, ko lau tōlu liu pikisia fōki. Kua whitāni a lau tōlu nei he maua he ngangau he tau mga hoi kua mole. Koe mena ia kua whaitoa hā lau tōlu, ko e whanga moko fōua nei ke he ngangau ko visi hongo fulumahiva. Kua tu fōki tō hata kianga ke tō tangata tō tōlu he motu, kua hoko te e moko ko visi ka hae kitua. So koe lauri tō tōlu he mga honei ko haini ne kua whai whakakisianga ke ngangau furu, ke tausi tō sivianga, ke moe whakamolianga koe furu po ke ngangau ko visi ke lauri tō tōlu ke tau tauwhi po ke tukutuku hifu e tō numela tangata ne kua moe ngangau ko visi ke he mga honei. Si tunga nei e tō whakakisianga, ko lo tōlu he tō tangata ne kua ngangau ke he mga honei, kua whitāna ni alo tōlu he moe he ko visi ke he tau ka maori. Ka kua liu te he mga honei ka moa fuki. So kua kakano, kua hiki tua e ka hae e variant, po ke moko, ni kua au fie tō mamui malolo sino tō tangata tō la motu ke he mga honei. Kua whakamama mai fōki e ia e tau whakaholoanga he whahinga hoa malolo sino, ke lata ia mo tau huki pui pui. Ko whitāni e tausi tō whakatutalanga mo e whahinga hoa malolo sino New Zealand. Hara manako ngai ni ka tō tōru ki hawhangi ngai ni ngutu hala ia, ke lata mo lo tōru tō matakainanga ni manako ngai ni ke huki. Ke tunga i e tō whānau, ni tūlei tō le matau, ke tō whānau ni tūlei hong furumau e tō tau he mui. Moi whalu he tau ofisanga hua he whakatu whānau, moi whalu ni mto tangata tō tōkana whai o whenonga ngai ke he mga honoi. So ko whitāni alo tōru whakakise mai halo tōru tō manako ka hai ke huki. Ka koe taha huki, ko hikianga he whakaholoanga huki ke he mga honoi. Koe booster ke lata molo tōru e tōrungo furu tau tau ki longa. Yes, koe pihi e ka koe tō mamanekeanga e ka hato tōru ke tausi whakamorianga ki he tau maweheanga he whahinga o malolo sino, molo tōru ne tālanga tō waihuki, tō mai ke moi hae ke whakata, ka ita mai whakalohi ka he tahe mongo.
Tamai valaval ke mai ke tolu ke whakaonga ka mena ai lewa hai toka si ai ni mai ke tolu ke riu ke whakaonga fuki te waihuki nei. Wa liu e malolo hila masi ai ke motuka toa ke mtahala wha he pungi ni nei, kua lauia osi e tau malolo hila ke whahi tonga, si pihia mai whahi toke lau he motu. Koe pō whaiumuni e whahi tapu e kua mali ni whailoa ai whahinga hoa hila e tau whakaholoanga halau tōlu ke sivi e tau ini sini fōu ne ta hake mai i New Zealand ke he tau whahi tapu e kua mali. Kai pehe koe tau se anga nei ke sivi e tau mga hoka hiki mai e tawilianga he hila mai he tau batteries ke he tau ini sini. Koe matahala ono he pungi nei ne whakailoa ai he uru whakatonu he whahinga hoa papiliki ko Clinton Chapman. Koe le kua ne tupu ke he pungi nei. Ko tupu ai hakua nā koe ngā hua mitaki e tau hikianga mai he tau battery ke he tau ini sini. Pea ia ke he tau mtakau peki maanga ke mautali ni ke whahikianga fōki. Ka liua ia tala hau mai ke BCA News ke matahala ne fūru he pungi hea nei. Wa mawhala tu ai e tau le kua mo e amanaki ke liu whailoanga fōki. E tau ngā hui mua hangawia ke tuanga he malolo hila he motu. Kua lauia e tau batanga hua lalahi whakatu whāno tunga e tau ngā hua ki he tau puala tū ngā nei, ha kua lahi e tō he uha. Koe whāhi tau puka mole ne whai aho ne a fua mitaki ai, kua maeke ke mātutaki e tau ngā hua ki he puala tū he māngana ko hā kupu. Kai kua liu ni e uha tō he whāhi tapu nei, si kua tauwhi ai e whalu he tau ngā hua nei. Mai longa BCA News, kua amanaki ke whai matakau, ne mai ia he ofisa, he kui ha motu ko saina ki New Zealand mo Niue, ne kua mai ke he motu he whahitapu nei ke kise ke he tau ngā hua, ke tau puala tū, ka nā kai mitaki lahi, ha kua tō e uha. Mai longa whoki e tau fuafuaanga he tau pulotu he laulangi, ko e mga hala El Nino anei, ke he tau motu he Pasifika, kua lata ke lahi e la amo e mō e kele, ka koe tūmau ni ke tō e uha, tali mai i he mataulu he tau nei ke he motu ha tau tōlu. Kua whenanga atu ai e matakau olofua polo, he motu ha tau tōlu ke he Māmhea hui neawhi ke whetoko ke he whiua olofua polo he lalolangi, koe World Bowls Championships ai ane kua amanaki ai ke whakahoko ke he tāne nā ko Gold Coast i Australia. Ne whakahoko ai taha whakamunuina anga mai matakau, mo e kua whalataha atu ki ai, e iki pule he whahengi ngā hoa he tau sipate, o Lilifu ko Sonia Tālangi, ke whakamawehe ke he matakau. Whiawhia lahi fōki e Blesteni he matakau olofua polo he motu ko Des Hipa, ke he tau kupu whakamawhana kua whala ai ke lata mo e matakau hani we kua watu ai ala tūlu neawhi. Hanai Sarai Mangaoa, mo i tau walatala ia. Kua kisia ke he pungi ni awhi kua kau whalataha mtakau ke he whale olofua polo i whunua kula ke lata mai halo tōru a whono whakahiku ki Niue mai whakamunuina anga a tau whenonga tu he whakalele ni awhi. Kua mea ke whoki e ki pole he tau whiua sipote ko Lilifu Sonia Tālangi ke whalataha atu ke he tau whamaweheanga whakahiku nei. Ko whakakise hana tau manautu whakaue mo e whiawhia ke mtakau ke halo tōru a tau malolo ke whiua sipote nei. Amanaki ia ke munuina halo tōru a whenonga mo e kautū ke he tau whiua kua manaki ki ai ke whakahoko ki Gold Coast i Australia. Kua whamatala whoki e takita ke mtakau olofua polo ha Niue Des Hipa, ko ia whoki e tangata whakaako coach he mtakau. Pehe mai ia koe malolo he tangata ne kua whoki ke whiua sipote hana, ka kisia hana tāleni, hana malolo mai makaukau ke whiua sipote ia. Toko walu e tangata pele he mtakau olofua polo ha Niue ne o atu i ni awhi, ko lautore tau tangata pele whiwhine poto ia Catherine Papani, Lindsay Tālangi mō pilena motufou ka whetoko si ke he tau fufuta tangata pele toko ua, toko wha mpia whokini ki he toko tolu. Ko Joy Pero ka whetoko atu ki fufuta he tau tangata pele toko taha singles, me tangata pele toko tolu triples. Ke tau tangata tāne ko Keith Papani ka whetoko atu ki he tau tangata pele toko ua, mo toko wha. Ko ti whanga tupui liu koe hana whiua lahi ma whakamua ki whāfu he motu, mai he ue tau kua mole ne mātuta ki whakamua ia ke mtakau olofua polo Niue. Tō whetoko atua ia ke tau tangata pele toko tōru mai toko whā. Koe whuata tāne hongfulma ole tau he moui ko tūkala tangelangi, ka whetoko ke fufuta he tau tangata pele toko tōru mai toko whā. Ko ia kua lewe pele mo lahi mahifi ke whiua sipote nei ko Stanley Tawhatu, ka whetoko ke fufuta he tau tangata pele toko taha. Koe takita ke mtakau team manager ko Bill Vakafi motufou, mo takita ki ko Des Hipa e tangata whakako ko e coach.
Kua manaki ke whakahau koe tau whiua World Bowls Championships ki Gold Coast, he motu ko Australia, ka mata he whahitap ka hau aho ua furumahiva, he mahina nei hau kuso, a tofkausi he aho ngofulu, he mahina ha sepetema ka hau. Ke he aho tuloto e whahitapu e kua maole ne whenonga mai taha wakatonga lo nisi ne whahinga o Yara, koe Baja ia, moe wakatonga tugboat koe MT Ballerine ke he hatatula motu koe whenonga, ke wākia nei, he lo nisi nei, ke ta mai e tau kaloa bitumen, ke lata mai tau whakaholoanga, ke whakafou he mali wakalele he motu, nā kai lewa e nofo he lo nisi, koe ngahua ni he aho ia, moe liua tuai. He aho tulotu e kua mole. Kua whakailonga whoki he hangai ko misina ha New Zealand lilifu ko Alana Prokuta ke he aho whakatata. Ha tamako tong he aho whaiume kua mole ko whita ni he kamata ke whala e bitumen ke he tau ngahua he malewa wakalele. Pe he whoki ia toko ua fulmalima e tau tangata ngahua he kautaha downers ni ko honghoko mai paua ki he motu ke tausia e wala nei ke he tau whakaholoanga he whafu he malewa wakalele. Koe whahitapu e kua maole ni o mai ai taha matakau mai he kautaha UNDP ke he motu nā ko Samoa. Ke ngahua o loa ai mai whakatuwhono Niue ke whakahoko ai tau whakatūtalanga mo e tau takitaki mai he tau whahinga hua whakatuwhono mo e tau matakau I whafo. Ke he amana kianga ke tohi ai taha tohi wakai ne whahingo ai koe National Digital Strategy. Koe whakatūtalanga ke ua kia nei, whakamua ne tau se ai taha whono he mahina hawhi puali he tau nei. Koe manako he whakatuwhono ke whahikianga koe mitaki mo e kua ke whakamukamuka aki. E tau ngahua he tau whahinga hua whakatuwhono si pihia whoki mo e tau puhala maua tope he tau tangata he motu mo e tau pisinisi he motu. Ha koe, mo e whakaongai e tau teke nolo fōu. Hanei tu wala tala ia. Ko whakailoa I he whakatiwhono I ngā hua mahuinga nei ke auloa ki ai e tau pulotu, mo lau tolu kua ngā hua ke tau whakaholoanga teke noro fōu, mua atu ke moua I e tau loto matala fōu ke lata ia mo e tau ngā hua he whakatiwhono. Pe he tohi kupulahi he whakatiwhono pe leni tālangi, na huinga I tau matanga hua nei, he whakatuwhono kua tamata mai ngā hua whakalataha, mai kautaha UNDP ke lata ia mai tau puhala, ke whakaonga tau teke nolo fōu, ka whakamukamuka ke tau ngā hua, moi ke moua munuina I whoki e tau tangata he motu. Koe tau teke nolo mahuinga ke tau waha, kua hohoko ki ai. Kai mai long in BCN News na kai wino se tau whahinga hua, me wharu mai ke he tamadakau pisinisi. Kua whakakise manatu whoki mo e huhu e ulu whakatonu he whahi whakaako tama, Bertha tonga hai, koe hane na kai wina e whahinga hua whakaako ke tau whakaholoanga nei. Ue aho he whahi tap kua mole ne whakahoko ai e tau whono me whakatutala ai mo lau toru, ne wina ai koe whono ke wākia nei. Koe whono whakamua ne whakahoko ai he mahina whipuali he tau nei. Pehe hukui mai he matakau UNDP ko Joseph Mulipola, ko e talanga anga ke he tohi wakai National Digital Strategy nei, ke mahino mo ki se puhala, ko talia ki ai e whakatuwhono ke lata mo i tau whakaholoanga me whakaongaanga he tau teke nolo ke he motu. Ko e tau mena aonga ke whakamukamuka e tau ngahua he tau whahinga hua whakatuwhono. Mai longa ko e laulahi he tau whakaholoanga he tau whahinga hua whakatuwhono, ko e maunga ia ni, ke tau puhala mai whakamua ke whakaonga ni he tau lau pepa. Ko e tau mena tunga tau hokotaki tuku hau, ko e tau tohi ole ke lata mo e tau whakaholoanga he whakatuwhono, ko e whakaonga anga ia ni he tau lau pepa, mo e tohia anga ia ni ke he tau matalima. Ko e taha he tau manakianga he tau whakaholoanga National Digital Strategy nei, ke whakamukamuka e tau whanganga hua pehe nei, ke mai ke tau tangata ke whakaonga e tau teke nolo ke lata mo e tau whakaholoanga pehe nei. Kua liu e whakatuwhono he tau mga nei, ke hawhangi ai ke lata mai tau tuhi pulanga atu ke he tau hingoa, he tau tangata he motu ke lata ia mai tau whakamailonga mahuinga, koe tau Niue Honours Awards aia, kua hawhangi ke lau tolu, kua manako ke tuku e tau hingoa ke lata mai tau pale he tau nei. Koe tau whakamailonga nei, tō whakailoa ai, he ko hai ne maua, ke he aho fusi masini he motu, ke he whamanatuanga he pule whakamotu e mahina o ke topa. Koe tau ke whaakia nei, he tau whakaholoanga nei he whakatuwhono. Tōle tau pale mahuinga ne whawhakamanatu he tau, puto ia Distinguished Service Award, Public Service Award, mai Community Service Award. Koe Distinguished Service Award, ka fuaki atu ke lo tōru, ne kua lewa he ngahua mai tau tangata mo e motu ha Niue. Koe Public Service Award, ko fuaki atu ke alo tolu ne kua ngahua ke matakau pure ngahua he motu, Niue Public Service si kua mua atu mita ke tau ngahua.
Koe Community Service Award kua fuaki kia lau tolu ne ko mahuinga lahi e tonga hoa mai tau maanga mai tau tangata he motu. Tō pā me whakausi tau tohi hingoa ke lata mai Niue Honours Awards uawhi uafuluma tolu. He ahu uafuluma lima he mahina ha sepetema he tau nei he matahola wha he awhiawhi. Ka manako ke iloa whakalaulahi ke tau whakailoanga nei, kumikumi atu ke kupanga hila he whakatuwhono www.niue-honours-awards/. Kua liliu mai tuai e matakau ha Niue, ha ni watu e ki New Zealand tau whaitau pui kawa mali. Mo i watu fōki ai ki he wheua Trimbago ua awhi uafuluma tolu ke lata ia mo e tau tumutu Commonwealth e ke tau fuata. Tau whetoko he tau Youth Games he tau fuata. Ne whakahoko ai ke motu nā ko Trinidad mo Tobago ke he atu motu Caribbean. Toko ono lau tolu he matakau ha Niue, toko wha he tau fuata. Pele mo e toka ue tau taki ofisa he matakau ni watu ke langamatai. Tō lahi e fia. He tau ofisa e matakau ke tau malolo he tau fuata. Ko whetoko ai ke tau wheua athletics ki Trimbago. Hanea sarai mga o mai tau walatala ia. Nei kamate tau wheua nei hea fleile aho wha he mahina nei hao kuso, mai whakausi hea fleile koe aho hongfurumataha he mahina hao kuso. Ka toi toko ono alo tolu ne ua tu mai matakau ha Niue ke tau wheua ia. Toko whae tau fuata pele sipote mai toko ue tau takitaki ofisa le veki matakau. Ko lau tolu toko whae tau fuata ko tanga vaitoa tukuitonga, Macfitu tuku Niu, Ramsey Edwards mo hiku leo lui. Ko lau e tau takitaki ofisa he mtakau ko John Kaulima mo e chef de mission ko Maxine Edwards. Mehe mai e chef de mission Maxine Edwards ke BCN News, ko mea ke tau fuata toko wha ke whetoko ke tau fufuta sipote osi mai wheua athletics. Ka toi hangfuruma ue tau motu ke hekehe, ne whetoko ke tau fufuta ke hekehe he wheua athletics he talahau mai Maxine. Koe tau tutuanga whakahiku halau tolu ko maua he katoa, ke fufuta lisi fuapolo mamafa shot put, tu wha Macfitu, tu lima tanga vaitoa, tu fitu a Ramsey, mo tu valua hiku leo. Ke wheua lisi lapa maka discus, tu ono a Macfitu, tu valua tanga vaitoa, tu hiva a Ramsey, mo tu hongofulu a hiku leo. Ke wheua javelin, tu ono a Macfitu, mo tu valua tanga vaitoa. Pehe mai a Maxine la he whiawhia hana ke tau ola mo e tau tutuanga whakahiku he tau fuata he mtakau. Ko mua te mitaki hala tōla tau pele ko mau e tau personal best. Koe tau wheua Trimbago nei la he mahuinga ke lata mai atu hau tupu hake ke kisia mai longa e tau wheua sipote ke tau motula lahi. Ne whakausi e wheua Trimbago ke he tāwhka whiawhianga lahi ki Pigeon Point i Tobago. Mo le tahe awhi tau tangata pele sipote mai he whitunga fulu e tau motu he Commonwealth ke kehe ne ko whalataha atu mai whakawhiawhia e whakausianga he wheua Commonwealth Youth Games kua mua ne whakahoko ke he Caribbean. Whakau e kia Maxine Edwards ke tau ata ne ko whakaonga ke walatala nei. Ke whakausia ke tau tōla tau walatala ke whiawhi nei tōlahi e whiawhia mo i fulfuluala ke kisi e aho whakatata he maanga tamakotonga ni kua whakahoko e hea whaiu mui whahita pui kua maali toko longa e tō tangata ni kua tōlu atu ai mai kau whakalataha atu ai ki he aho he maanga mua atu e fulufuluala mai ola sia he tau fua he whanua mai tau ngahua lima he tau mamatua whiwhini ni kua whakatata ki he aho. Whina atu whoki e tangata whakapulo atala a BCN News mai tangata pukiata ki he aho mahuinga he maanga ko Tungulu Tamakotonga. La he monuina e pungipongi whaiumu kua mole ke lata mai maanga ha Tamakotonga kua fua mitaki mai milino e pungipongi. Pese ni he tonga na ngane uha mai au fia tu au lu ki he aho, whakahoko ngai ni e tau whakauloanga mai aho whakatata, he maanga ha Tamakotonga tōngulu. Longa mai ke he tau kai kua whakafua mai aho, mai mana ia mitaki e tau ngahua lima he tau mamatua whiwhine, mai tau fua he whanua he tau mamatua tāne. Kua kamata whakaholoanga lilifu he maanga he mole matahola walu he pongi. Kua kau whakalata he tau lilifu koe Palemia Dalton Tangelangi, i ki pule lilifu Sonia Talangi, tau hukui takitaki he tau komisina tokolunga ha Australia, mo New Zealand, e ke pule he maanga ha Tamakotonga Ricky Makani, matua kwako he maanga, e ke pule motu Olaf Jacobson, mai matua lilifu vainga tukuitonga. Hanei e tahavala he whakamatalanga he ke pule ko Ricky Makani. Koe hua he awhi nei, ka mata ke au e, whakamatalaanga ke au ia. Stu mauri au ke, whakamawhana atu ke tau tōru, tau rifu e maa, tau atu hau.
Whakamaroro ke whakahua i afi. Koe poa mui ki runga he atua. Tātu ai e tau tōro e manongi ki mua he atua. Hai e afi ne tungi ki loto he hatau tōro e tau profeta. Tau profeta i ki me tau profeta lalai. Whakatupo wai ki runga me rongona ai e manongi ki mua he atua. Nā kai hiki. Moe o moe anga he hatau tōro e tau tupuna. Ne toka ai e mana. E mana ai e ne whakarataha mo e atua. Ki rangaki ki haki. Tā e seau e whango fure tau ai nei. E ekelesia e wewehe kehe mai ai mo tamu o tonga. Hātau tōro tau tupuna ai a me toka hifo he mana. E mana ke rongona e koe. Rongona e koe ki loto he hawanga anga. Ke whakaonga e koe loto katoa. Whaonga e koe hawa tau mata. Hawa tau lima. Ke rangaki haki. Ke amo atu e koe ke hawa matakainanga ke whae. Rango matai atu ki aia. Ke he tā mga hala mai tā mga hala. Ke atu au he maanga tamukau tonga. Whakamaroro whakarahi ke he whakakuanga. Ke tau whakakuanga he whakatufono. Whakamaroro whakarahi. Ke taunga hua ke he kehe ko amamana ke hamtoru o tau mamoi ki ai. Kai ua nemo e tau toru. Koe whanua mo e to fia. Koe whanua koe uru. Koe to fia koe hiku. Ke lango matai aki me no nofo tu mau ha tau toru a tau mamoi. Ke tahaho mai tahaho. Ke tātāna ki ai. Mo e kai ai mo inu ai. A koe whakaaro whanoa he atua ki lunga i a tau toru. Pehia ai whakamapapa atu. Sia que utapaka, sia que inukama, sia
Sia ke uta paka si mo ia ia koe. Tō taha e fulufluala e he aho ia ha tungulu tamakotanga amana ki atuai ki he aho whakatātā he maanga ha tuapa uhomotu he tamu ngā hoi i mua. Ka pia tau tōlo tau walatala tutupu ke lāta e mo pūli i he pōnei. Liu mātutaki mai i he pōtuloto ke lāta e mo tau walatala whakaperitania mō Soraya Mangawa. Ka tuku atu tau ui whakamrina ki ha whiawhi. Mrine pō, nana whā.